Ni kuri Top Figure TV, abakunzi b'ibiganiro bya Top Figure TV twongeye kubasuhuza, mbega muraho. By'ukuri rero nkuko ibiganiro byacu bigenda binyura hano byagiye bivuga kenshi, hari ikiganiro twikanze kubakorera hano kivuga ibijyanye n'iteganyagihe. None mwa kino gihe by'ukuri hariko haragenda hagaragara ubushyuhe bukabije, haba ku manywa haba na nijoro hariko haragenda hagaragara ubushyuhe bukabije. Rero abantu benshi turi kwibaza, abantu bari kwibaza ubushyuhe burava kuki, mbega ubushyuhe buraza gushira ryari, niki kiza gutuma ubushyuhe bugabanuka, ese mu gihe ubushyuhe butari buze kugabanuka biraza kugenda gute ku buzima bwa muntu cyangwa se ku buzima bw'ikiremwa icyo ari cyo cyose biraza kugenda bite. Rero ni muri kino kiganiro twabateguriye, twashoboye kubashakashakira hirya no hino twifashishije ubushakashatsi bwacu, twifashishije ibinyamakuru bitandukanye, twifatishije n'abahanga batandukanye. Hari ibyo twashoboye kuba shakashakira. By'ukuri rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, tugusaba gukanda subscribe, ufungura akazogera aho hepfo kugira ngo ibiganiro bigenda binyura kuri Top Figure TV bitagenda bikunyuraho. Rero ku ikubitiro nk'uko rero twari dusoje kubibabwira, hariko haragenda hagaragara ubushyuhe bukabije haba ku manywa haba na nijoro. Abantu by'ukuri byateye urujijo mu bantu, bibaza niki cyabaye. Ibi byikanze kuba mu minsi ishize hano kuri Top Figure TV tubibabwiraho, nena n'ubu twongeye kandi kubakorera kino kiganiro kugira ngo umuntu amenye ese ngiye kubaho ntemwa bino bihe by'ubushuhe, mbega niki kiza gutuma umuntu yumva ameze neza mwa kino gihe cya buno bushuhe, biragenda gute, niki cyakorwa. Ni muri kino kiganiro turagusabye rero cyangwa se tuguhaye ikaze mwa kino kiganiro, ibitari bike uraza kugenda ubimenya. Rero nk'uko abahanga bagenda bigaragaza ibijyanye na buno bushuhe, by'ukuri rero ngo biterwa n'imiyaga y'ubushyuhe ituruka ku myuka igenda yangiza ikirere. Murazi uko iminsi igenda ihaca, uko ikoranabuhanga rigenda rikora, uko iterambere rigenda riboneka ku isi, niho hagenda haboneka n'ibigenda birimbura isi. Rero ikigo gishinzwe iteganyagihe kiraduhamagarira kwitegurira iminsi cyangwa se kwitegurira ubushyuhe haba ku manywa haba na nijoro, tukitegura ko ubwo bushyuhe bugiye kwama buhari. Rero kugira ngo tubashe guhangana n'ubu bushyuhe, birasaba imyiteguro cyangwa se bigasaba izindi ngamba umuntu wese agomba gufata ku giti cye, ingamba z'ubwenge. By'ukuri rero no kwihanganira impinduka, kuko uko bigenda bivugwa nuko bigenda bigaragazwa, by'ukuri nta kintu na kimwe gishobora gukorwa vuba aha kugira ngo iki gikorwa cyangwa se kugira ngo ubushyuhe bugabanuke. Rero umuntu wese arasabwa kwitabira ibikorwa bituma tugira ingamba zo guhangana n'ingaruka z'ubushyuhe tugenda tureba. Rero se mbega ubushyuhe bufite izihe ngaruka, bishobora kugenda gute? By'ukuri rero ubushyuhe bufite ingaruka nyinshi ku buzima bw'umuntu, na cyane cyane ko bituma habaho umwuka uterwa n'ubu bushyuhe. Noneho rero uwo mwuka ukaba ushobora kugira ingaruka atari nziza, harimo mu izo ngaruka harimo gutakaza ubwenge, cyangwa se bikashobora no kuzanira urupfu, cyangwa se bigashobora gutera icyo bita igituntu cy'uruhu, icyo bita chicken pox. Ibyo byose rero murumva ni ibintu bishobora guterwa n'ubushuhe. Rero hariho n'indwara y'uruhu iriko iragenda yibonekeza mu bantu hirya no hino ku isi, iriko iragenda iterwa na buno bushuhe, kuko ubushuhe ntabwo buri aho uherereye gusa, buri ahantu henshi bitandukanye. Hari n'indwara rero y'ibiheri bigenda bifata uruhu. Ibyo byose biriko biraterwa na buno bushyuhe, kugira umunaniro ukabije wo mu mutwe, ukumva mu mutwe uraremerewe cyane. Benshi rero batangiye kuyoboka inzira y'amazi, ariko by'ukuri ntinibaza ko aribyo biza, ntabwo amazi ariyo aza gukemura iki kibazo cy'umunaniro w'umutwe ukabije cyane. Rero
hari inama twashoboye gutororokanya, mbega inama wari wese tugomba kugiranira inama tukamenya ngo mbega biragenda bite, nabaho nte, nakwitwara nte kugira ngo by'ukuri ibi bihe nabyo bidashobora kuguherana cyangwa se bishobora kukugiraho ingaruka, cyane ko tumaze kubona ko ingaruka z'ubushyuhe by'ukuri ni ingaruka zitoroshe. Rero by'ukuri reka tukugezeho inama kugira ngo zize kugufasha uburyo ushobora kwitwara mwa kino kibazo, cyangwa se inama zishobora kugira icyo zigufashije muri no minsi. Rero murakoze. Ni kuvuga ikintu cya mbere ushobora kuba witwaje muri ino minsi by'ukuri, cyangwa se nubwo kitaza korohera abantu benshi, ku bantu basoma agacupa rwose muraza kuba mwihanganye, harimo kwirinda inzoga cyangwa se kwirinda ibinyobwa birimo kafeyine. Muri iki gihe ibinyobwa birimo kafeyine rwose kuko bituma kubera ubushyuhe buba bwamaze kuba bwinshi, nabyo bituma hari ibyo bwanga izo nzoga cyangwa se ibyo binyobwa birimo kafeyine, bituma hari ibyo biza kwangiriza mu mubiri. Ikindi nacyo nyine kiraza kuba kitoroshe kugabanya kurya ibiryo bikungahaye cyane cyane muri proteine, kuko iyo umaze kubirya se umuntu icyambere waza kubaza se ibyo biryo ni ibihe. Byinshi turabizi, ariko by'ukuri hakabamo no kwirinda inyama zitukura. Iyo tuvuze inyama zitukura benshi barazumva no kwirinda izi nyama z'inka, inyama z'ihene, izi nyama zitukura tukayoboka urufi nta kibazo, inyama y'inkoko ndumva nta kibazo, ariko izi nyama zitukura rwose umuntu yaba azirinze muri no minsi ibintu bitaza kumera nabi, kuko nabyo byongera ubushyuhe mu mubiri. Izi nyama ubwazo zitukura zisanga zongera ubushyuhe mu mubiri, noneho ubwo bushyuhe bwazo nibufatana n'ubundi bushyuhe biko baragenda bugaragara ku isi, nabyo byateza ikibazo. Iyindi nama ni ukurya imbuto n'imboga mbisi zitanga amazi, bituma amazi yiyongera mu mubiri. Rero iyo tumaze kurya imbuto cyane ko ndavuga nka watermelon, washoye ko na watermelon abazita pasteke, ijya rwose niyo ishobora kugufasha. Ironji yagufasha, ni orange niyo iri mu zagufasha. Mbese izi mbuto ziba zifite amazi muri no minsi rwose umuntu yayoboka akazifata ku bwinshi kugira ngo abashe kongera umubiri imbaraga mu mubiri, cyangwa se umubiri we ushobore guhangana by'ukuri nibi biza. Hari n'abandi bantu basanga bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo nabo bashobore gukontorora uwo muvuduko w'amaraso, kuwukontorora, kumenya ko by'ukuri amaraso yabo cyangwa se umuvuduko wakomeje kuguma ku rugero rusanzwe. Ese uraza kuguma ku rugero rusanzwe bimeze bite? Ni kwa kurya imbuto kugira ngo by'ukuri ubushyuhe butaza kwiyongera mu mubiri, noneho bize kongera kandi bivyure ikibazo. Noneho rero tugiye no kuryama, nabo nibi nyene biraza gutuma by'ukuri umubiri wawe uza kugira imbaraga, ushobora no guhangana na kino kibazo cy'ubushyuhe buri ko buragenda bugaragara. Igihe cyo kuryama imbere y'iminota 30 cyangwa se imbere y'iminota 15 kuryama ukoga amazi akonje, n'iki kiraza kuba igisubizo gito mu bisubizo by'ukuri tuko turagenda tureba hari icyo byadufasha. Rero ikindi nko ku bantu baba bari mu kazi, cyangwa se abantu baba bari mu ngo badafite aho bahurira no gukomeza bagira amadeplacement menshi, hari amasaha by'ukuri nayo twamaze kubona, amasaha yo kwirinda kujya hanze, kuko n'ayo masaha twaje kubona atari meza. Isaha ya saa sita n'isaha ya saa 9 z'amanywa ni isaha by'ukuri byagukundiye wakwigumira mu nzu kugira ngo tubashe guhangana na bino bihe, kuko amagara y'umuntu cyangwa se ubuzima bw'umuntu ni ikintu kiba kitoroshe ubwo ari wese atakiniraho uko yiboneye. Rero turasabwa kubungabunga ubuzima bwacyo, kuko cyane ko iyo ubuzima bwo bumaze gutakara
by'ukuri iyo ubuzima tumaze kubura nta kindi kintu kiba gihari kiza cyasimbura ubuzima. Noneho rero hari n'abandi by'ukuri kunywa amazi menshi kugira ngo umubiri ugire amazi ahagije, benshi nacyo byagufasha wanabikora kuko nacyo bitwaye, ariko nayo mazi nayo nyine ukayanywa bihoraho ariko ukagerageza ukanywa amazi akonje. Ikindi rero bikaba byiza nayo mazi nk'abantu baba bagiye mu kazi, kugira icupa ry'amazi hafi kugira ngo wibuke kuyanywa buri gihe nabyo byafasha. By'ukuri rero hari abantu twari ko turibaza mbega by'ukuri ubushuhe buri ko buragenda butegwa n'iki, ko bagenda butegwa n'iki, cyangwa se ukibaza ngo ni ikibazo cyari kiri aho usanzwe uherereye, ikibazo cyari gisanzwe cyuri aho uri aho ubaye. Ni ubushuhe novuga ko busa n'ubwamaze gutera isi, bihe nyine bigenda bihindagurika nk'uko twabivuze hejuru. Rero ingamba dutanze cyangwa se inama dutanze by'ukuri nizo ziza gutuma ubasha koroherwa. Rero by'ukuri nk'uko nabivuze, niba ari ubwa mbere warugeze kuri Top Figure TV, turagusaba gukana subscribe, ufungura n'akazogera kugira ngo amadocumente tugiye kwama tuyakorera hano atagenda akunyuraho nanone ukaza gusanga wamaze guhomba. Rero nibyo turasubira mu biganiro biza gukurikiraho. Murakoze.